Oh, gede bener. Aduh, adem, oi. Aduh. Tuh, anginnya banyak banget noh. Mancing atuh, woi. Nyari duit mulu. Nanti lama-lama gila loh. Nih teman-teman, sebelum berangkat mancing, waduh, no ustadz kita noh, yang kalau narik dapat babon mulu noh. Nggak tahu, saya udah agak mancing 2 hari. Nggak mancing beli lumut. Kemarin nggak mancing 2 hari. Hujan kentut, boleh jadi hujan mulu. Benerin warung. Biasa posko kita di sini nih di kios Yudi Bajil, base camp. Nih Parisong Fishing Channel. Nah dari sini nanti kita cari-cari informasi, nanya-nanya sama teman-teman di sini mana yang lagi gacor gitu teman-teman. Tuh teman-teman, matahari pagi, sengaja saya kagak bawa payung. Kalau lagi lancar bahasa Inggris gitu. Kan bule ono di Bali pada berjemur kan di pantai. Wah pintar banget ngomong bahasa Inggrisnya dia itu. Kena teman-teman, cuma nyangkut nih yang satu. Lumayan gede tuh. Gede teman-teman ikannya tuh. Gede. Alhamdulillah strike 1 teman-teman, 4 jari. Lanjut, mudah-mudahan babon merah. Wih, alhamdulillah. Merah tuh teman-teman. Menor benar teman-teman. Masya Allah tuh. Widih, gurih. Gacoran pakai coton but geneng. Baru naruh langsung dapet. Taruh lagi. Ternyata di sini banyak ikan goblok teman-teman. Udah tahu batang korek kuping dimakan. Makanya kadang-kadang saya heran ada ibu-ibu ke apotik beli minyak ikan, katanya buat anaknya supaya pinter. Lah, ikannya aja goblok. Wah, jangan motel. Ya. Motel pisan temen-temen, kail 1. Pakai katan bat, kail 1 biji teman-teman. Aduh gede bener, mocel. Belum rezeki. Coba lagi. Putus dihantam babon teman-teman. Ya Allah tuh. Aduh. Putus tuh. Cut, begitu banget teng. Putus. Hehehe. Rangkaian kayak lumut, sepakan katan bat tadi, mocel, karena kan kailnya kecil. Sekarang kalau pakai kail yang gede tuh kailnya. Jadi saya bawa rangkaian kail katan bat cuma 1 teman-teman, isi 3 mata kail, dibawa babon putus. Akhirnya ganti dah pakai rangkaian lumut. Jadi bakal lumut kita isi katan bat. Dimakan juga barusan, putus lagi. Alhamdulillah. Tuh teman-teman, rangkaian lumut. Kehabisan rangkaian lumut, saya isi coton but. Alhamdulillah. Wih, kan babon. Wah, Mr. Jack Corona yang kalau mancing gak tahu pakai sempak teman-teman. Masya Allah. Kalem. Pelan-pelan. Turun situ turun. Moncel dah. Ya, beneran lah. Angkat, jangan terus. Terus. Dah. Alhamdulillah, tarik Jack. Terus, dah. Gede banget teman-teman. Masya Allah. Oh, gede bener. Aduh, adem, oi. Aduh, adem bener teman-teman. Tuh, anginnya banyak banget noh. Sayang dulu.
Nang ning nang dang ning ning nang dang ning nang dang ning nang ya elah kecil kentut. Oh gede itu tuh. Ajib. Ya senyumnya dong. Mantap teman-teman. Nah lagi teman-teman ajib. Widih. Baru ngangkat dapat lagi dia. Emang kalau mancing dekat saya mah gacor teman-teman. Baru bentaran dapat lagi. Dua no, sekali turun dia orangnya. Wih, babon teman-teman. Wih, asli babon. Awas, kan main. Oh Jack, memocel Jack. Di sini ikannya kasar-kasar teman-teman. Babon lagi teman-teman. Gila asli ini mana? Bukan main. Bukan main babon. Wih, asli teman-teman. Ambil bulan. Ya Allah. Gede banget teman-teman, supernya itu. Wow. Widih. Wih, menor lagi teman-teman. Waduh. Gede bener. Mantap. Sebelum kau berak, buka celana dulu. Sesudah berak, jangan lupa cebok. Aduh, dia lagi aja temen-temen. Awas patah Jack, awas patah. Wih, tegeknya lihat. Wih, bye-bye Jack. Wah! Kayaknya kekecilan itu kentut, ketika ganti. Ente. Lo ikan pas gede saya. Konten. Alhamdulillah. Wah, mantep bang. Rezeki, cemen. Kalau mancing kagak tuh pakai sempak dia nih. Wah gede sih lumayan tuh. Sudah bilangin Jack, kalau mancing jangan pakai sempak, diturutin lah dapat mulu dia tuh. Ambil. Ya, gagal. Yakin masih banyak ikan, tenang aja. Dia mah orang begitu, dia masih sering lepas-lepasin. Alhamdulillah kayak gini gitu teman-teman. Bahagia kita. Nah, iya jangan si Jack mulu lah, kita dapat tuh. Supernya belum nongol, Ban. Alhamdulillah. Iya. Kalap Jack bulannya. Gede teman-teman. Dia lagi teman-teman. Aduh. Ilmu dari saya mah manjur, makanya kalau mau berguru sama saya kudu nurut. Kalau dibilang mancing jangan pakai sempak, jangan pakai sempak lah. Dia mau patuh sama saya tuh. Kendor. Makanya dapat terus. Ada kali 40 udah dia dapat mulu nih. Tahan. Buset, super nih teman-teman. Super asli mau gede banget nih. Lihat tuh. Pemerah banget lihat ini. Gede banget. Kan main ajib. Kedengeran tuh kelobok ke sana. Saya kira biawak lewat. Gede banget tuh. Kencing no. Biasaan babon kalau kena kencing. Nah, narik babon putus. Kegaruk kagak gatal itu. Narik babon putus. Kan main dah. Babon lagi man, merah mana no? Bener. Widih. Ajib bener. Kan main. Orang mah tuh putih banyak banget Jack. Banyak banget. Bukan udah capek. Tadi putus tuh. Kan si videoin tadi. Itu mau bukan. Tadi yang putus. Kan sore kan Jack ya. Lu Bud. Ayo teman-teman kita cek dulu korangnya. Saya mau dapat agak banyak. Insya Allah. Si Jack kentut. Babonnya lihat teman-teman. Babonnya tuh.
Bukan main, super benar bobonnya tuh, masya Allah. Bobon, ajib. Sekarang Jack Corona, mana Jack? Masya Allah. Tuh buah-buahnya teman-teman. Widih, gede-gede banget tuh ikannya no. Kan man. Dendam lu kentut. Gede banget tuh dia no. Asip, ajib. Cek orangnya no. Suhu kita teman-teman. Tuh tadi kan mancing di situ tuh, tadi tuh mancing di situ. Nah, sekarang kita cek nih. Pokoknya dia mau udah kena mancing, orang kagak kebagian aja udah pokoknya. Dia mau dibuni barok ya habis sama dia ikan. Hah? Akan tot ada kalau 2 biji 20. Buni barok 2 biji. Mana banyak, mana babon doang. Entut. Coba lihat, Mbak. Ayo. Mas nanya jago banget kalau mancing nih. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Gini. Jack. Habis sama dia, Jack. Jack. Habis sama dia nih. Ya Allah, ikan banyak banget tuh. Banyak banget. Wih. Bikin ketut pas begini tuh. Masya Allah. Ya, baiklah sahabatku, kita akhiri video mancing kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak buat sahabatku di seluruh Nusantara yang telah mendukung channel saya, Orang Betawi Bekasi. Semoga sahabat semua selalu dalam kesehatan, umur yang panjang, serta dimudahkan dalam mencari rezeki yang halal dan barokah. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.